Muntimna kun hi chitu sim hin ngai ho zo si na bon chawin ka ngai lut naw salam ka hin bolve lunglaya mil thailo chun le zo ngai changin ai dal ha naw ni khu 13 September kuki black day tia inaman jingo ni khu chu ahong thung tai chimasa nampi adinga ahin khu ana phaldo nu le pa su pi ul naw ten thangbana kun hin beu han lang hile tuni ni khu hin ipi agial diu bem kumsi a inaman jingo black day ni khu chu ningkum mei theigal om ji in inamang ta pove tu kumjong hiti chun mei theigal kho si ji in amang theilo tampi yum diu ka ta sane tu sima ni rut masangvin athuma kai chamcha ka hin sei no me hichi tu sim 13 September black day hi adi a zopi le zanglin phai chule galnal ki thagim nei ni khu chu hi kuki chate tampi thinaw ni khu hi jin magazine ho ka ben hi le adi zaplo thamkhat kamun ezi achu zopi a thil su ho ka hin ta lang no me atu sim chu hiti hi 6 September 1993 nin milong spei ho mi zakhat varset khosunga ahung ba lunun khosung chu adim jing tawin hi a cha vo cha ade hi de ake thajing ovin vo cha tu sagi ni jong aka mun khatwang chu amuzo tapove vo sa chu abat abanin ake homovin ichini khu hin hausapu pulin pau ho kip jong aman tawve naga thingnui lamkai pan sabat chu hausapu lin pau achai sawin icha ki patchun khusung mi nungyal anum thei tapoi khusunga mancha om kham kham jong heicha champong meipum om zo si acham do su tawve ichini hin khusung mi zat ham gamla a ki sel ho jong ako do su keijun ina numai ho chu hoin tha sunga a henun chule pasal ho zo si chu ho in lui community hol sunga khum tup su keijun hi ichini khu a zo pi ho chu thagam ding agu no ham a hi lo le I alogu no ham wang a ki hepon inla wang phat ta khat chu khun phung khu zo pi to kinai chakhana government spei ho ahung ove ti thu aza pha nun vo cha jong ki homman talovin khusung dal han janglin phailam azun tawve nila khochin til pungku vela hin thip chanin mi ake khat chu ahung kinung le un hausapulin pau ho kip chu zampi langa apui mang tawin hi kuima cha het sa lovin hausapu chu avan bo akila sa un hiti chun zampi nui nung lama apui tawve zampi khumi ho seidanin hausapu chu akhut akeng akanun kan thei ta in zan khuwa akezin a henun ama jong apeng jingin kuimala apan pi ding om pon zampi hausapu pu thangsat sit lo chun gu tim chan agaven aki hen na khau chu asut kang pi in hi le zopi hausapu chun nang ho aphat phat nan hung ki ho tawin keiwang athidinga chi ka hitai tin vai tha na an nei tai hiti chun jingkhuwa ni den get donin tuilung barak rival panga akai thawin hichi wadung pang agai zowun meipum thumve aging tan hichu aka bi te diu a hi ti ta san hi tai henman lovin 10 September ahong hitan pule chon kip gen to pular chon hlovu min ke nele ku ki in pi hi lungmun pi the hinam tin kangpu pi langa athu khul tu din achil hun ta hi dulin khotha a nagohon notice khat an tawin hichu hi le 15 September masanga na po do lo lew tamai na palgal kai thei lo diu a hi ti a hi hichi tu pi amu hlon pha nin zo pi langa ahong ki le ki hlon ta hi nitha a hi pha nin khosung house ho le janglin phai house ho aki hovun hiti chu hi le house pula tu chanin ahong ki le tapon athi hi lo le hiti lo ding a hin hiji chun house pu ku sa bolu hitin chule lo jawa thillo isial do ho jong kila thei kila taw hite tin thulu na asim tawin hi 11 September ni chun house pu ku sa na abol tawve alang khana hobung he dikan pu hel le hang singin tu ni thang cha hi jong le
jingla thai huilam izut diu zong aki heta pon hiji chun hobung mi pi ho in kayu hite vena ho zong la lut na ki su thing na khat nei hite atin mi pi ho in aki kai khomin vena zo si la lut nakin anejin zo pi te din lungdon mei pi leisit chunga dia aki vai hla naw pathin a ho khom naw a cheina chu a hitai hi chi to kilhonin pu siam kholam hang sing chu hosupu helin hu chairman in aleng do un hiti chun husung mi ten ni hla lam ni dan ni 2 pm donin hausapu chu avon asim pi un voinekin chu hausate leitola abol tawve 3 September hichini hu hin humi te ahong ki pat do un husung upa lunggel thei tampin aji acha le tilalo ho chule gamlei si da ha ding ibe se ji a kaple mau pumin husung a hin da ha zong tampi o min hi hiti chun numei chapang nong det dut ho chun tilalo ke pu pumin thing hanglam a hin zo tawin hi a hi le dulin khutha a hin pha pha nun notice khat anamu tawin hi nila pung nga masang tamay nagal kai lo le phalo ding a hi ti thu amudo akit pha nun athil pu ho ayi zet zet ho chu apai mang pan tawin hi chutia cholana nga ahung lai to un naga thing nui hon analam tinun apo no asula sa tawe mancha tucha champong ho abon chan ala pi su tawe chule mi zong hi chimuna hin khavei azam che panta nahi hosung mi pi chu aki ko khom kinun tamai lam zonin chi ki tawe nila pungup donin amasa ho aha dom si tamai alhung tawe naga hon tamai khupam thenjang ki ti lamsa nga mun asimun hecha chun mai wa phata in akoyun hi hilaya chun akinga saun apo nu chu a khu laki tawe chuin pasal ho chu khat khanin akau do un akhut anung kale in akan pi tawe akhu bo in alup sa ovin ami tha ho se tha na diu mun chu ai ta in sim chai san apai tawe pa chom khat zovin naga sipe alam kai pau ong po nin nu naw chapang ho chi tawin ati chuin nupi khalani chun chapang ho apoding umlowa iti ka chi diu ham ati ule anama saliaw chun thudo atham khat bo ka nei yuwa ka hin tha do diu a hitai nang hon bu anu hon tawin ati win hi hicha pat chun nu naw chapang lamzo the dom zo si chu akem kiwin sender jong umlovin lam azot nun gelkil tang cha thu pumin jan huwa hilin gowzang a hin jon tawin hi gowzang ahong thunun hu aba thatan abang chu lampi dunga ai mudan jong o min hiti chun nisim 13 September jingka a hin gowzang khusung chu kalamau aki thong jing in hi alangkhana 3 September nima hin dalnal huzong aki halin mi somlanga jong anathi na hi hiji chun tuilang homa jem ei mi hon jong noilam darji salam darji he ta powin hi tamai khupa ma chun lam noya bu neu khan asawin ama sapenin hausapu a hin holovin hi le pu siam kholamin hausapu khela kai ko mi atin ading do jing in hi ama le aloi khan akai jun bu sunga chun akai lu na hi le aloi pa pulam chun hang sing chun ka thi le ka thi atin bu a kon chun achom thana hi le ahung su chana hi pu on kai ho kip hausapu naw pa pu se tin thang chong loi chule pu ngol za ho hang sing ama ho cheng asu chawin adang pasal swami la segi ho chu hichi jan chun changlong kitan bong aba sa tawin hi hichi 3 September ni tha hungal kai lo tamai pha masanga gamla a hungi dan ho chu hu hong ba pha din hichi jana tamai gala mi ki ho zong khat chan he lo ji un lampi chu a hin joi ki na hi le naga thing ni mi hon tamai khupam power house lama analam tin ki na hi numei chapang ho lampela asolun pasal ho si si chu lamlin lama chun a khup bo bo in alup sa un a khut akeng akanun mi ni nin akan ko mun bul kot le sampi gam ti ka a buning badunga akai hawin asal li uvin bodonga asep lu nun hi athama sangjing wa zong mi phewek hi gan thei ta asu gi mo hi tai
hitia mini cheng akan komuwa badunga akai hla lai ta un pulin dal le pungul zangjong ahung su chan pungul zangin la khan asim du in ni thum le zan thum khi khu hin khu zong ging lovin gam thip no ya tia ala sim chu pu zef akai jin zopi wang khu album asan hi hichi 13 September ni hin pasal som nga walam in khu anabeina ni khu hi tai hitabong gim nei ta a ki thana mun hin mi thum tabong asu chan pu hau sim do ngal jong mahamel sta pumin asu chan hi ama tu hin molpon sadar hil sa chenge chalwa hin khu chalwa achun October sungin governor pa helicopter la e hung bilun ama mai amu mu uchun mi nu hon agan theinau asei khumun akap jing tawve ahi le aman jong athu zo pon ami hli alung chup chu jinge iti lungsi hitam ahung zo phat chom khat zowin ne la cha an chang chini mei khat chule kerosene le adang dang e hin thonun Christmas janin chalwa humuna in khu amang tawve November hasunga governor pa hungkit ding atiwin hiji chun zopi ten ahungkit le tin petition khat ajion tamei humuna zopi te than len ta nei si pi diu chule tuilung le tuilang te ka gamle si ni zopi ten thisana ka cho do gam e tai tia governor pi ding atiu le ahung lo pha nin api thei ta pove hichi gimgan thei na sata athu lai jun tuilang hom gam sunga ei mi khumi te hon ama ho chang ho akya chun ne le don ding aki janun hi hiji chun chulaya ke thupi na ananei zo si chu zopi hoding in su mil thei hoi a hi ta poi hichi zopi thi hol a hi nupi khat an al phakin jong azawe alang khanin thingthang gam ki za tu na sa san lai a hi zin zopi hon hi chan gei to si mel si ta na tu na ho hi ngailu ta buning zampi chule silsi ho chun imacha he Halloween anu mun hi hi chun thingchunga akalovin zopi lam me khu akimu le yum diu akimu lo le ichi diu a hitai tin aki hovun a hi zopi lam me khu imacha amu lo pha nun 20 September ni khun talo long khu a hin bial tawin a hi hitia talo long om lai jun chapang khu hello lai mi somni lo lam a hin that ki tawe ama ho hin pasal chapang ho chu banlama aleun chemcha to piun asu li loi chunglama aleuwa chempong ado pi ziwin asa li ziwin hi hicha hin Assam Rifle Major Pachun pasal ho zamna thei theya zam tawin ki hon numei chapang ho hin puido tawingi atiwin hinla spi hon jong chapang ho hu do zo powin hi hichi tu sim ka hin seilo na hi kumsi le 13 September kukite Black Day itiwa imanu to kilhana atu sim athil sudan achin achayin ki seizo hi jong le alhang pia zo pi le zanglin phaite thu ban theina tu sim ka hin se hi bolte ho kukite hi lungsin ta nammi te chu hiuwe henge tunin ni khun zanglin phaile zo pi te tu sim iseu hi chan chung hin tin tu sim apan achei chan gei na ngai jin chunga ki pathu ka hin se nei me thei gal ji in kukitian Black Day mangthei hi jong leo han chimasa nampi adinga ahin khu anaphal ta chapa kuki chanu hon thangwan changa konin thawla si lo jen ong